Kontakizun berezia. Kirmen Uribe, idazle ondarrutarra buru izanik, taldelan baten baitan eginiko kontakizuna, abanguardia maite duen aintzinako herria izena eman diguna. Estamos, por tanto, ante la presentación del relato Euskadi Basque Country, un relato plural, integrador, transversal y, sobre todo, lleno de esperanza. Kirmen Uribe erari esate gustatzen zaion bezalaxe, beti aurrera jartzen gaituen kontakizuna. Baina zein hobeto, kontakizunen zergaitiaz hitz egiteko eta nondik norako guztien berri emateko, Marian Elorza, kanpo harremanetarako idazkari nagusia baino. Marian, zure da hitza. Eskerrik asko. Lehendakaria, sailburuak, herri agintariak, jaun-andreok, arratsaldeon guztioi. Urtarrilak 24ean aurkeztu genuen Euskadi Basque Country estrategiaren eguneratzea Euskalduna jauregian. Estrategiak datozen urteetako gure herriaren nazioarteko proiekzioa bideratuko du. Gure helburua Euskadi Basque Country ezagutaraztea da. Eskenatoki globalean Euskadi aktibo eta erakargarriago bat aurkeztuz. La estrategia Euskadi Basque Country aspira a materializar una visión, por supuesto ambiciosa, posicionar a Euskadi como un actor global con un espacio propio en la construcción del proyecto europeo, un país cohesionado, atractivo y competitivo, reconocido por su singularidad, sus altas cotas de desarrollo humano sostenible, solidario, abierto al mundo y estrechamente vinculado a la comunidad vasca en el exterior. Euskadi Basque Country es una estrategia de largo aliento. Nos une al mundo y en el mundo. Euskadi Basque Country es también nuestra marca, la tarjeta de presentación de este país. Beraz, estrategiaren ikuspegi hori gauzatzeko funtsezkoa zaigu Euskadi Basque Country marka kanpoan ezagutaraztea. Marka bera gure berezitasunak kanpoan islatzeko tresna bihurtuz, helburu jakin batekin, proiektuak, profesional trebatuak eta turistak erakartzea, testuinguru globalean gure eragina areagotuz. Euskadi Basque Country marka 2013an aurkeztu genduen estreinekoz hemen, Donostian izan zen. Geroztik bere erabilera zabalduz joan da, eta etapa berri honetako erronka euskal eragile desberdinek marka euren egitea da. Euskal gizartearen balore propioen isla bihurtuz, beti ere arlo anitzeko ikuspegiarekin. Kultura, enpresa, gizarte, zientzia edo teknologia esaterako. Honekin batera, gure herri marka lehentasunezkoak diren herrialdeetan sendo kokatzea dugu bigarren erronka. La marca Euskadi Basque Country está creciendo y aspiramos a que su uso se generalice. Pero para lograrlo teníamos un reto pendiente, la elaboración de un relato que nos ayude a explicar al mundo qué es Euskadi Basque Country, cómo somos quienes hoy vivimos en este pequeño país, cuál es nuestro pasado y el futuro al que aspiramos. Y es precisamente esto lo que, de la mano magistral de Kirmen Uribe, presentamos hoy. La necesidad de un relato que nos sirva de tarjeta de presentación surgió en el seno del Consejo Asesor de Acción Exterior. En él participan representantes de la sociedad vasca con perfil internacional y perspectivas diversas. Kirmen Uribe, miembro del Consejo,
se mostró dispuesto a redactar ese relato, kontakizuna, le llamamos nosotros, y esa disposición es la que nos ha traído hoy, esta tarde de sol, aquí. Como a él le gusta decir, estamos ante un verdadero trabajo coral. Y es coral porque se inspira y nutre de diferentes miradas y opiniones. Así, al arrancar el proyecto, pusimos en manos de Kirmen las opiniones que habíamos recogido de diferentes personalidades vascas en relación a los valores y fortalezas que nos caracterizan como sociedad. Kontakizuna es un trabajo que pretende ser, además, un punto y seguido abierto a todo tipo de aportaciones. Liburuaren lehen atalean ondo jasotzen den moduan, aurkezten dugun Euskadi Basque Countryren kontakizuna ez da alde bakarrekoa. Gure gizartearen aniztasuna aintzat hartzen du, horrek ematen digun aberastasun guztiarekin. Euskadi askotariko gizartea delako, gizabanako osaturiko gizatalde anitz askotarikoa. Gaur egun aurkezten dugun liburu honek gonbite bat izan nahi du gure herriaren kontakizuna azaltzen, helarazten, gauzatzen jarraitzeko. Horregatik gaurkoan, Pedro Miguel Etxenike, Ana Belen Juaristi, Edurne Ormazabal eta Juan Ignacio Bidarteren laguntza paregabea dugu kontakizunaren pasarte batzuk irakurtzeko. 4 hizkuntzetan, bakoitzak bere prismatik, guziz poliedrikoa den herri eta mundu honetan. Eskerrak Lauroi eta esker berezia Kirmeni guretzat hain berezia den enkargu hau maisutasunez, baina baita ere maitasunez gauzatzearren. Nire uste apalean, abanguardia maite duen aintzinako herria Euskadi Basque Country kontakizuna zerbait bada, gurea bezalatxu kultura txiki baten isla da. Epeli Jau Ofa pentsalariari jarraituz, ozeanoan sortzen diren sumendien modukoa baita euskal kultura. Kanpotik begiratuta agian txikia, baina behetik begiratu ezkero ikaragarria. Azken batean neurrikoa, askia. Mundu zabalari berau modu jakin batean ulertzeko modua eskaintzen dion handia den kultura txikia. Un pueblo ancestral que ama la vanguardia Euskadi Basque Country es el relato de una pequeña gran cultura, el reflejo de un pueblo ancestral sí, pero contemporáneo y moderno. Un pueblo de profundos valores que ha aprendido a ser flexible y a adaptarse, y donde el nosotros prevalece sobre el yo. Como dice la cita de Hannah Arendt, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública. Hauxe beraz, kontakizuna ekitaldia amaitzean eskuratuko duzuena. Euskadi Basque Country marka oinarritzen den baloreen isla izan nahi duena. Euskal gizarte eta eragileen zerbitzura jartzen duguna, atzerrian edota atzerritik etorritakoei nor garen adierazteko erabili dezaten. Eskerrik asko. La condición de vasco, bueno, eso que se llama un componente identitario, ¿no? Para mí es, primero, sentirte como con zapatillas de casa en el mundo, ¿no? Una situación cómoda en la que tienes tu punto de apoyo y que lo proyectas sin anteojeras hacia el mundo, ¿no? Lo mismo es con la lengua que con un sentimiento, a lo mejor austero emocionalmente, de ver las cosas en la vida. Te hace saborear sin demasiada efervescencia emocional muchas cosas y a la vez te da un punto de apoyo. No significa creerse más ni menos que nadie, pero sí saber de dónde vienes y saborear tu tierra, tu país, tu cultura, tu gente, no para creerte más que nadie, ¿no? Sino para sentirte parte de un mundo en el que la diversidad es una riqueza y no un problema, como mucha gente ve, ¿no? Yo lo vivo de esa manera, humildemente, sin imposturas, pero a la vez con un sentimiento de pertenencia que te ayuda a entender que el mundo es un microcosmos del que formamos parte como cultura euskaldun, ¿no? La verdad es que es así, sin pisar a nadie, sin creernos más que nadie y a la vez sabiendo dónde retornas siempre, ¿no? Esa es mi sensación y mi vivencia.
es un proyecto arriesgado por atípico, ¿no? No somos un pueblo fenicio, no nos vendemos, no sentimos la necesidad de difundir cómo somos, lo que somos o lo que tenemos. Y la manera de hacerla es mostrarnos cómo somos, ¿no? Entonces yo creo que es interesante no antropológica o socialmente, sino ni siquiera políticamente, ¿no? Sino como una manera de mostrarnos al mundo como lo que creo que somos, ¿no? Unos buenos amigos o amigas, unos buenos compañeros o compañeras de ámbito educativo, investigador, profesional, empresarial, sentimental. Y bueno, tiene un punto de desnudez intelectual también que me parece muy interesante por heterodoxo respecto a lo que habitualmente hacemos desde Euskadi, y seguramente una manera real de mostrar también nuestra pequeña riqueza de personas y de maneras de entender y de sentir la vida, ¿no? Bueno, niretzat euskaldun izatea gaur egun askotarikoa izatea da, lehenik eta behin. Gure gizartea oso anitza da, arraza, bizibaldintza, ideologia ezberdinetako jendeak osatzen du gure gizartea. Beraz, euskaldun izateko modu asko daude. Niretzat euskaldun izatea gaur egun da diferentzia guzti horien gainetik eta aniztasun horren gainetik etorkizun bateratu bat eraiki nahi izatea, beti ere gure hizkuntza, euskara oinarri izanik, gure kultura oinarri izanik, eta baita oinarrizko balio batzuk ardatz bezala eukita, ez da. Bueno, lehenik eta zaila da, herri baten kontakizun bakarra egitea, ez da, oso zaila da, oso helburu zaila da. Baina nik uste dut kontakizunak edo saiatzea horretan bintzat hausnarketa egiteko aukera ere ematen digula etxe barruan, ez da? Gure herrian baita ere, kanpoan eman nahi dugun irudia zein izan behar den edo zein gura nahiko genuken zehazteko. Arratsalde on denoi, lehendakariak, agintariak, lagunak, jaun Andreok, eskerrik asko etortzearren eta egia esan eskerrik asko aukera eman didazuen hoi, ezta? Errelato hau edo kontakizun hau idazteko, ez? Aukera eman didazuelako aholkularitza batzordean, nazioarteko aholkularitza batzordean egoteko, eta gero, gauzak aurrera joan ziren, ez da? Eta gero, kontakizun hau guztien iritziak, batzordekide guztien iritziak kontuan izanik, eta aurretik ere egindako inkesta kontuan izanik, horiek denak kontuan hartuta sortutakoa. Bueno, galdetuko jozu zeuen buruari nolakoa den liburua. Gaur egun oso modan daude manifestuak, ez? Ez dut gero eta gehiago ateratzen direla, manifestuak, tximamanda engozia ditxirena, edo, ez hainbat ari dira ateratzen, nolabait kezka dagoelako, nola doan, ez? Gure gizartea, ez? Eta idazleek parte hartu nahi dute. Marian Egaña Andereak aipatu du Hannah Arendt, eta bera esaten zuen, pertsona bat ezin dela zoriontsua izan, publikoa izan gabe, ez da? Eta niri liburu honek aukera ematen dit, ez? Parte hartzeko, ez? Publikotasun horretan parte hartzeko, plazara jaisteko, eta jendearekin elkarrizketan hasteko. Nik ez dut ezer asmatu. Kontatzen dena da, garena, ez? Nik uste dut enpresariak, edo langileak, edo irakasleak, edo idazleak, musikariak, kulturgileak, kanpora joten direnean, badutela euskalduntasunaren irudi bat, ez? Eta irudi horri esportatzen dutela. Eta azkenean da, beraien persona esportatzen dute. Jendeak euskaldunak ezagutzen ditu,
euskaldun bakar bat ezagutzen dutelako, ez? Orduan nik ez dute zer asmatu. Ikusiko duzuenez, hor agertzen dena da, ja garen herri bat. Bueno, hay un cuento que me gusta mucho, un cuento tradicional vasco, que es el cuento del gato negro, ¿no? Es una leyenda que dice más o menos así. Bueno, solía estar una mujer hilando todas las noches en la cocina y solía entrar un gato negro por la ventana, ¡zapa! Y se solía sentar junto a la mujer, ¿no? Entonces, pues como pasaba esto cada noche, pues el marido de la mujer, pues un poco, bueno, se puso nervioso y le dijo, bueno, hoy voy a hilar yo, mira, me voy a vestir de mujer y voy a esperar a ver si viene el gato. Entonces, como cada noche, ¡zapa! Entra el gato, pero claro, el gato se dio cuenta de que no era la mujer de cada noche y le dice al señor vestido de mujer, ¿cómo? ¿Un señor hilando? Y el señor le dice, ¿cómo? ¿Un gato que habla? Entonces yo creo que los vascos somos un poco así, ¿no? Tenemos una parte de fábula, una parte de imaginación, pero también somos muy prácticos, somos muy realistas, ¿no? Yo creo que tenemos esas dos partes y es lo que he querido trasladar al texto. Creo que la vasca es una sociedad altruista, es una sociedad muy generosa, es una sociedad, no sé, somos muy pocos, pero somos muy activos, ¿no? Y al final, bueno, eso se ve cuando vamos por el mundo. Es una sociedad con muy poca gente, pero que es capaz de transmitir muchas cosas, ¿no? La cultura, las empresas, la universidad. Yo creo que trabajamos, siendo muy pocos, trabajamos mucho y transmitimos mucho. Bueno, espero que os guste el relato. Me hace mucha ilusión esto de que sea leído por todas las partes del mundo y al final es, bueno, tener una visión positiva de lo vasco, también autocrítica, porque hay autocrítica, y bueno, y tratar de sumar, ¿no?, siempre al mundo. Yo creo que la sociedad vasca aporta a la diversidad del mundo, aporta a la diferencia y suma en esa maravilla global, plural, que es el mundo. Eskerrik asko. On a visit to Aston University in Birmingham, England, we were complaining about the alleged small size of the Basque Country. A professor asked me if I knew how many Maoris there were. Many, I replied, without thinking twice. Maoris are quite spectacular, and most everyone can place them on a map or have heard something of their customs and appearance. Children from all over the world know how to imitate the Hakawo dance that the New Zealand rugby team performs before its games. Well, there are only about 500,000 Maori, explained the professor. So you Basque can complain. There are many more of you. All you need is visibility in the world. Epeli Hau-Ofa, Tongan anthropologist and intellectual who was born in the Fiji island, knew the Maori culture intimately. He studied all the Pacific Island people. He advanced the idea that small cultures are like volcanoes that peek out in the ocean. At first glance, a volcano looks like a small point emerging from under the surface. That is, if you are looking from a boat. But from under the surface, things look very different. Under the ocean, volcanoes are huge. Therefore, dimension is a matter of point of view. The conclusion depends on who is looking at what
and from which perspective. Consequently, the Basque Country is neither big nor small. It is its own size. It is an appropriate size. If we try to promote our image abroad, it is essential to portray an image that is real and not a false or superficial one. This image must be based on authentic elements and genuine ideas, setting aside clichés and preconceived notions. Otherwise, how will we promote our image if we do not recognize our reflection in the mirror? On the other hand, as science explains the structure of DNA, explaining our identity must be simple and clear. Our goal should be to express the essence of our collective character. Consequently, we can summarize our Basque society's DNA in 3 main ideas. Un peuple archaïque mais vivant. Comme j'ai pu le remarquer lors de nombreux voyages à l'étranger, l'ancienneté de notre peuple suscite la fascination. Par exemple, il existe une sorte de mystère autour de notre langue. À l'étranger, ils trouvent cela embêtant que notre langue soit si archaïque, si spéciale. Et cette attirance est d'autant plus grande lorsqu'ils apprennent que la langue continue de croître, qu'après avoir surmonté de grandes difficultés, le nombre de locuteurs ne cesse de croître. Et c'est quelque chose qui leur plaît, et ils nous prennent souvent comme modèle. Car notre culture est une culture ancestrale en pleine croissance. Cela est en rapport avec l'idée de résilience. Bien que nous ayons connu les difficultés, nous ne sommes pas à l'agonie. Nous sommes bien vivantes. Contemporaneidad y modernidad. Hace tiempo que la sociedad vasca ha acertado a ser flexible, móvil, versátil. A falta de terrenos extensos para la agricultura, se crearon ferrerías para producir herramientas metálicas y propagarlas por medio del comercio. Puesto que disponíamos de bosques, construimos barcos. Hemos sabido sacar fuerzas de flaqueza, adaptarnos a las situaciones a fin de cuentas. Hemos buscado soluciones apropiadas a cada momento, pensadas y realizadas desde aquí mismo. Somos un pueblo proporcionado y moderno. A menudo, el pequeño encuentra vías que el grande ni siquiera ve. Los pueblos pequeños tienen una gran agilidad, una flexibilidad para dar con soluciones que pueden resultar útiles para todo el mundo. El movimiento cooperativo, por ejemplo. Aquí se ha dado gran importancia a las formas, a la manera de hacer las cosas. Las piezas de una máquina herramienta son prácticas, pero al mismo tiempo son bellas, pese a su simplicidad. La modernidad proviene de la elaboración de las formas, de esa sobriedad estética, como bien sabía Oteiza, el gran artista de Orio. El nuestro es un pueblo que ama la vanguardia, que no se conforma con transitar caminos trillados, sino que se cuestiona constantemente a sí mismo con espíritu crítico. Lehendakari jaun agurgarria, lehendakari jaun estimatu. Balioen herri bat. Jorratzeko landarik ez genuenez, itsasoko zelain aroak aztertzera abiatu ginen. Itsasoratu eginda gure gizataldea. Amerikara, Asiara, munduko lau baztertara joan ziren gure aurrekoak. Kanpora joan garen herri migratzaile bat da gurea. Hori ez dugu sekula ahaztu behar. Era berean, kanpotik etarritekoek aberastu duten herria gara. Kanpora joan gera, eta kanpotik zetorrenarekin partekatu dugu gurea. Hemen bizi den oro,
baita hemengoa. Eskuzabaltasuna eta elkartasuna ere gure ezaugarriak dira. Zertan ez esan? Gizarte eskuzabala da gurea, ikusi besterik ez dago. Ze garrantzi ematen diegun hezkuntzari naiz osasunari. Zenbat jente dabilen gobernuz kanpoko erakundeetan. Han eta hemen, mundu humanoa bat egin naia. Eskuzabaltasuna, elkartasuna, aniztasun, inklusioa ditugu balio. Charles Darwinek espezien jatorriari buruz idatzi zuenean, kontuan hartu zituen Galapago uhartetako animaletxo batzuk. Ez Europako espezie zabalduak, ez gainerako kontinentetan sortuak ere. Darwinek bilakaera berezia izan zuten Galapago uhartetako iguanen eta hegaztien bidez ulertu zuen nola funtzionatzen duen naturak. Espezie urri eta bizi horiek eman zioten argia. Izan ere, denok gara beharrezkoa. Munduko ekosistema erraldoian, Euskal Herria mundua ulertzeko beharrezko den elementuetako bat da. Biologoek diotenez, planetaren berezko joera da, gero eta askotarikoagoa izatea. Gero eta espezie gehiago izatea munduan. Bada, guk ere, aneztasun horrexetan dugu zain etorkizuna. Indartu ditzagun lehenik gure kultura, enpresak, hezkuntza, zientzia, eta zabal ditzagun gero mundura, beldurrik gabe eta baikor. Eskerrik asko. Utzi da zue lehenik eta behin, balorekin zerikusia duen mezu bat helaraztea, eta da gaur Gasteizen eraildako bi emakumezkoen erailketa hori dela eta gure doluminak adieraztea, eta baita bere senitartekoei gure elkartasuna adieraztea, Jaurlaritza bezala bat egiten dugularik, bere gaitzespena ekitaldi hau edo ekimen hau gaitzeztu egin ahal izateko ekitaldietan parte hartu beharreko konpromisoa berretsi egiten dugularik. Nos sumamos, por lo tanto, a las iniciativas convocadas para la condena, para el rechazo al acto que ha supuesto la vida de dos mujeres, aun cuando supuestamente su autor esté afectado también por un antecedente o por unos antecedentes psiquiátricos, en todo caso, un acto que supone una violencia de género, ante lo cual mostramos nuestra condena y la solidaridad también a las personas allegadas a las dos personas asesinadas. Hau esan da, eta ekitaldiari eutziz, arratsalde on eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Kirmen Uribe berari jarraituz, beharrezkoa dugu kontakizun bat geure burua aurkeztu ahal izateko, hala Europan nola munduan. Eta Marian Elorzak egin ditu berak ere galderak, zer da Euskadi Basque Country? Nondik gatoz eta nolakoak gara? Nora joan nahi dugu? Eta agian garrantzitsuena nola egin aurrera? Galdera hauei erantzuteko eta liburu hau behar bezala idazteko, ezinbestekoa da hainbat iritzi eta eragile entzutea kontakizun oso eta anitz bat osatzeko. Denak helburu bakar batekin, hau da, geure burua ispiluan ikusi, eta gai izatea besteari nor eta zer garen esateko, nola bizi nahi dugun eta zer dugun eskaintzeko gainontzeko herrialde eta kulturei. Badakigu erronkei aurre egiten eta gaizki egindakoak gainditzen. Jakin dugu euskara ilunpetik ateratzen. Gainbeheran zegoen ekonomia bat, zatitua zegoen gizarte bat aurrera ateratzen.
Gure erakundek babesa ematen diete hiritarrei. Babesaren ideia bere bizikoa da. Eskuzabala izatea hemengoekin eta kanpotik datozenekin, historian zehar gurekin izan diren bezala. Guk geuk, bakoitzak bere aldetik, munduan zehar kontatu dugu nor eta nolakoak garen, edo kontatu gabe eta ekinez erakutsi dugu lan egiteko gaitasuna, gure baloreak eta kultura. Destaco la intuición y la intención de este trabajo. La intuición de que todas y todos nos hemos encontrado en alguna ocasión ante la necesidad de presentar y explicar nuestro país. La intención de contar con un relato que nos ayude en esta tarea. Kirmen Uribe ha sido el relator de Euskadi Basque Country. Ha escuchado con atención y ha captado la esencia de nuestro pueblo. Su intención, más que su intención, empezaría por decir que su intuición es buena y su intención mejor. El libro ayuda a explicar lo que somos y queremos ser. Ayuda a presentar y representar Euskadi en el mundo. Ayuda a reflexionar para mejorar y a ser conscientes de que, como todo lo hecho, lo que está por hacer, tenemos que seguir haciéndolo juntos. Hiru ideia nabaritu nahi ditut, 21. mendean zer garen eta zertan hobetu adierazteko. Bat, hezkuntza, zientzia eta kultura oinarri. Talentuari oso lotua dator hezkuntza. Kalitatea da orain erronka. Hezkuntzaren, prestakuntzaren, unibertsitateen kalitate maila findu beharra dugu. Mundu mailan puntakoak izateko eta talentua erakarri ahal izateko. Zientziari oparo eman behar zaio laguntza. Zientziak dena dela arima behar du. Hori da kultura. Sinetzi behar dugu kultura dela gure herriaren soinekoa. Kulturak jazten duela gure gizartea. Horrezek egiten duela gure herria ikusgarri munduan. Hezkuntza, zientzia eta kultura oinarri. 2. Europa da etorkizuna. Europaren batasunak halako amets bat izaten jarraitzen du neurri handian. Askatasunei dagokionez, politika sozialei dagokionez, aniztasunari dagokionez. Jose Antonio Agirrek Europako herrian batasuna zuen amets. Ez da erraza, estaturik ez duten nazioentzat Europan beren burua erakustea, agerraraztea. Hala ere, ez dago beste biderik. Guztiek izan behar dituzte ahotsa eta erabakimena. Herrialde handiek zein txikiek, ahalik eta batasunik aintzinean eta anitzenean. Hezkuntza, zientzia, kultura oinarri, Europa etorkizuna eta 3. beti aurrera. Txikiak izanik ere, Kirmenek esan egin duen bezala, txikiak izanik ere euskaldunok beti izan dugu aurrera egiteko adorea. Urak bezala, handik edo hemendik aurrera egin dugu. Aurrerakuntza teknologikoen zale izan gara, hobeak izan nahian. Une batez, geure buruari begiratu behar diogu, ditugun indar eta abantailezo hartu. Alde batetik, zer lortu dugun ikusteko eta jakinarazteko geure buruari hazteko lur ondo ongarritua dugula. Bestetik, zertan hobetu behar dugun aztertzeko eta erabaki egokiak hartzeko. Educación, ciencia y cultura conforman una base sólida en nuestro país. Avanzar en excelencia es el reto para ser más competitivos. Europa es nuestra comunidad de pertenencia y la referencia que nos moviliza y nos guía. Hemos sido siempre un pueblo plural y abierto en un mundo cada día más global.
Este es nuestro activo y nuestra ventaja si seguimos siendo capaces de reflexionar, decidir y trabajar juntos. Convivencia respetuosa, comprometida, solidaria, que nos haga sentir iguales. Esta es la enseñanza de este trabajo. Pentsalari eta adituen ikuspuntuak eskertu nahi ditugu, Kirmen Uriberen lana ere bai, jakina. Bukatzeko, orain hasten da liburuaren kontakizuna, orain hasten da. Zuotako bakoitzaren esku uzten dugun lana, hain zuzen ere, nor garen azaltzeko erabili dezazuen. Kontakizun honek, herri bezala ditugun baloreak ederki islatzen ditu, etorkizuneko zein erronkak ditugun zehaztearekin batera. Hauei denei, elkarrekin, eskutik egin nahi diegu aurre, munduan gure tokia irabazten jarraitzeko. Beraz, Kirmen, zorionak egindako lanagatik eta guztioi zuen ekarpenengatik eskerrik asko.